wasia wa muimi. Ni muvya muno mwenda musese nondo akwenda na usese kilungu cha wasia wa muimi va mutango TV ngwatani ya mukamba itonda kuosa nguku twasi ilo kuithya nguku witha wena opportunity ya kwika ki na kana wese that no changanyikiwa ni maundu o ndo mane pe bandu ba moto nyolikana ende tuimina ntokwesa kwitha twinana nomwe ula uspecialize kana ula osete kindu kimone kana tumane kindu chikienda ata na kimotele theater nyene tawa Steven Mwema kalibu tonde na kilungu yue twenda kuosa nguku na ndo twenda kuosa kindu kimwe kati wa sindula muno aimema kwati kwema ito wasangu kuwe then wa wethi wangu ku pesa ndo sipa na sipa opportunities ila tutona ku venture then wa wemi wangu ni mobea katika wemi wangu ku na yuki kini study ticket na nengo tonga mobea kwa kila serikali ya Makueni jikete ungua mobea wa ASDSP utongoza wa governor witu kifadha ke bwana chambe nguku sina opportunities 15 sio nakanete na hizi si 15 no ile ando mazembia nasio oyu tuitwa weta withi wa nguku ando meyesisia kuthimo zetu tui maithi nguku izu na mundu aminako withi wake ndiwazia aya tena tukwenda soko ya nguku ndiweza kwitha nando ya na imwe mali katika withi wa nguku ila on the mali mabikani binda kuthosia ene ndiweza kwitha na soko ne kata ne athoka na ngwatia kwa nguku sina opportunities 15 na nienda kusipitila okwa kubi chambe ne kwika incubation kwa matumbi kwa ndako incubator ndike ya matumbi asu tosundunya wikata pe mundu witha ena ngalo kwesu amino tho zetu zitu amina kwa hiyo sina opportunity ambe yakeli ni tusambita kwa incubation matumbi weka kosa nguku ileche o incubate ne iwe mwene walikithie kana withi kwa matumbi sokon yu akua sindu itatu sabali omwe katika wethi wa nguku okay wakua sindu itatu kana itano o statement yesu ya kemwa weta nundu wakwitha mundu peke ndo taza katika wemi sisi angaliko imwe ila okuyotwa na kwikanesa semba nayo no fanikewa wabanga no banda sukuma panda sukuma na no kugarisa chila yari te jolo sukuma na no thithuru lakini wabanda sukuma wabanda kabe jibanda manana wabanda kiki wekita kwikalazo ngoma ukako maizie mixed farmer na ugo wa mixed farmer ko kubi ni mukolema muchanganyike kopu kwa incubation wale kumitumba incubation kendo jambe pen na gwa zindu itatu sabali omwe pena breeder opportunity nge yangu ni breeder ni mundu tona kunga makazia nye nienda kwithwa ndona kusevia matumbi kana kumya matumbi kana kwitha nina nguko sia kunenga na matumbi mamuthemba o kama mamo bai o wanguko breeder na incubation tofauti mio ni tofauti nenda muno nundu breeder dili na nguko yithayo ni olecha na ne wisi ni nguko yibela winayo ila ingi pena kusovelewa nguko omondio amwa ndukwenda wa withi wa ngoko kila cha kwenda kuthialiwa ngoko wa machine sia kuthialiwa ngoko la labda o ingredient sia planeliwa ngoko kana ona ketha na kulima la local mebaya mundu eoka na kilo ile sia mbemba ibulandu na keke akuyenga latelie na ngwatia kilo kemo mukarali na shilingi 5 o ndumo kuiwana no asobia biashara na kana thikwithia ngoko aya kila kingi pena kuwa ngoko na baba na tofauti ya kuwa na kuthoa na ngwatia pe mundu wene mwemi ukwithia nguku ene kuthosia lakini ndezie thosia u kubu ni bandika thina kubu na tofauti ya kuthoa nguku na kwikata na kota nguku we mukolema kwenda thosia nguku lakini ndina market kwa hiyo mtu anakunga makaona opportunity ya athi Mombasa athi Lobi athi Naivasha pala mahoteli la manene me across our nation akwate order ama neno akwata chao order ya nguku siano yuno ko sio kababe akolema akamwe na kwanga mu yangu sio kuthoa kuno kuthoa na ke kuthosia ni mundu ni kwaze naoza nguku yana jemwe netina wa nyeye tatu ni ngano thosia nguku ithi kwa hizo ni opportunity ingi hizi ni ile tofauti hizo ni wawe mbaumbeni kuthoa na kuthosia hizi ni sindu ile tofauti najua na ibulania wetha ndibandika thina haya kila kingi opportunity ngi nguku ni consultancy tena ngukuna oyuka ile sosisi ya Makueni masako getwi ni meana tama kuna consultancy ya wemi yumundu tona kuosa mwana ozu na akasia ningwenda kwetha ni consultant wa maundu ma wemi usu ni opportunity aya pengi ya vaccine na vaccination pe nanyenga liko ni kwa nengwasia taketa ni watu ndakana mota hiyo kona imwana siku wa motorbike gambe yako na chamba boda tebindwe sula wa boda isu tili katika agri business mundu afiti na icebox katika ya motors yake atona kuma
athiukita sanzie andu nguku cio na etha mundu no akwata customer itano kana 10 umwe na nguku miongo eli na ane kana na silingi 10 mwana ke ewe na wa thokoma twende nambe aya kila kingi ni transport facility oyu nguku ila zito ilobi itona mbene ndu dinenete pena thina ogwa nguku twa ilobi na bala tukwenda okulia silikale si account si kieme tala fulani ngale hizi kona kana ikwite ngale nguku itwete ilobi ngale iselde kwose wa omwao nundu wakwetha nguku isi thayo na mikwila si kwilwa nai kuni sele tosobewa na paikwatekana izi ni opportunity yakwatekana ya mundu kusobya ala makenge maka wa marketene makokua nguku zitoba bandu tailobi mbe nguku sine yakua yenzio na yabika sokone yao yabika sokone yinima kila kingi ne demand ya tusui to one day old ojutwi nyeta kwa tane consultant nye bala nitegemete no kukuchiki asini mone ka to situke kata tukabika na mwana kwetha kwena delay cia ngale kana cia kika na kike kana baya lakini nitakethwa e demand ino ne yata yimet wisa kwithia to so opportunity ya demand yangu ko nenta kwekata kwetha tona kwekata kwithia wina incubator kana kwetha bena incubator cia quality to sui na yundo ka wengui wina incubator to sui ngilile na maana 5 tulekete baba tukito kwa yande ndo akweka lakini nayo pauni bale withia etha wina mobile ulokwendekana wa nguku na no kunte market yaku withia uyumia to situ taku already ni wezi to situ wetwa ya muzembi mutwa mwene au ko in short you i demand opportunity ya demand ya nguku utona kwase mundu atona kuventure kwekata utona kuventure usaitie line fulani numo kuya pabe na pandu bako sizia etha kwangelekanyo wenda kwetha we wakunya to sui sisi ni papa loto na kumaluka onengane mobile wangu ku ola wailite na ngwatia kone ko sisi ya ile kwendekana uzize ila ekwendekana okay itu thina market demand aya bena kingi twa sisi na tuona pena data collection o mundu akongama na tondo na innovate mazeza kula iko kono mundu fulani na wakwito kana kino getha kilio pena demand ya kwita pena data ya makueni Kenya nikenetho mtavikia kwa Asia waenda nguku kwa wingi dibando fulani waenda madume manguku kwa wingi dibando fulani lakini oyitu ye Kenya tutandogeza kwa sababu kana nguku bingi otwa mothipa is the opportunity nge na ya mwiso ne demand ya quality life bird na ngwatia chicha mba nguku si thayo na quality ila ya ilete kila jukani na kila ndo wena kutabia inbreeding yetho yebo wena nguku lakini nguku ila wena sio tutonda kwa wetane mobile weba tuimina pyu kwa ukupe pyu twelesie umuhimu wako specialize wese ndio bana asante kendo jambe ko specialize kutethesia awe mwene tawe mwimi nundu isoko ni kwa kata ni ko manda andu ingi wataka kuzia katika wemi na petha bena thina wa market ni bekotha bena thina wa market nundu kitu mtaka ni kwetha etha kila chaku uimite mundane kwaku ndu na trace record ya joy kiuma utona ku market yata na ojuti no wewe bebinda batu kana pe nguku itona wasingano ukaza kwetha sana na wewe abya sana no wakoneka ilobi ya tona singano yose the nguku ni kata ni yana neba weza kwetha utona yangu ku na ndini ndu tsekutha ni kapinde kanini weza itha kila chaku wako na bubu ainge mako nabu ni kosa ni kuikia ndawa mwine ko ambapo ni sumu so ila to specialize wese ya wewe wa matumbe kana wewe wa kusobya lewa na wa pe umuhimu la wibo mbeke ndo jambe ukutethesia kwika research yani ya kila okwika na yita waziza andwala masoba za lewa nguku kana andwala masoba za nzanza ya nguku ukethia mundu no ne kwazia ni tikila fulani nundu nowe ndakitali lawa wala utwana ko komite yangu ko cia kwanesa nithi ko sa lewa kambuni ni kwithwa lewa cia kambuni niguo kutukikata niguo utwana kuithia nguko ciakwa iketha si chao iketha sinzio ni muvya muno ndone na ituva Mutango TV ni twiwa moyona ne wateithia mingi asante yes na indi mwenda musese ni kilungu cha wase wa mumiva Mutango TV yuto ambao kwa tiene na omwe ula we walikile nthini wa specialization kana kuwasa kindu kimone kana tuma nei kitha kina umuhimu mwao na kimotetheti hata ubo wako ni museo muno yu twendo mana yoloa kwethe uteka mundu wao on the specialized ni kindu kimwe wo specialized nthini wa chao specialized nthini wa wethi wa nguku ulane breeding breeding with a week hata breeding no sa to sui to just one day old kwa mobile langu enda wa nguku
na ngeya ni kana withie ni ndona kwimbwa ni specialized na matumbi withie na kwata nguku nzeo ito knowledge matumbi maseo matumbi matona kwete nguku sina afya sina itena umetokewa kwatwa ni mawo kowe tusui ka kuwa wika tho tusui twa mubai ulangwenda no wathoa uyuka kana twata juka otoya ikana out of kotoya nondo ine semu bai weba mubai ulangwenda na mino otoya ngitoya nguko yiana ngikwata matumbi asu with ya matumbi ni ma high quality nondo nguko ni lanze katika market ko matumbi ndesa wika kuyene kenda wese than no biko bandu wese than akuno se than nguko siako kana isi future plans atyo ko yuyu ne sialecha niteya mialama ile tweni kwekata alama na incubators yuta yundi na stima chao lakini natarajia kana ni ngukwata chao o stima with time ninemba na kwandona kweyalikile atyo yute ya alama kwenda kuthi quality na nundu nimesema tumbe meba majembo ana thina na ni wonete bekindu nonete bekindu muno bekindu muno nundu ona with time nya ni mwandike na with time nengo decide na ile twa ikumondo nyoso ngeja andika ninya nondo na kwekalona tu kwekala na inguku kwa kunotano na wethi asangi kwete kwa yange wanasyo na ila kumelawa specialize ite pe umuhimu mwa nondo wendwa mwa ukako na mando aonde mwa you specialize na mobile fulani wa nguku na we specialize na kuseithia nguku ni wona tebe umuhimu mwa bandu pa kukona mando aonde asionde kindethete nao kwembwa nesekanie kana mbwa mundu lo no kwenda matumbi twasetima kwalikithia mundu lo no kwenda matumbi withi anotona kwa access wala ni ulaisi no yethi akwa kuta tie tumbe o niwezi kwa matumbi utona kutona shilingi 10 kwa matumbi utona kutona 15 shillings atyo yuyu mobile ula niende na kwa yangu kuisu osu notona kwa tona tumbe na shilingi 20 25 kwa hiyo yethi anikendo worth kwa wewe lani na nguku twasi around tanguku 50 nese sile just yonde that is good money in a day nondo sele to nyolecha kila muthena kwa nondo ni siethe na ibato ta matumbe ni bapo kana woketha ni mesi pe itumbe mwe ya 10 na 25 kana babeta hata masi ya itumbe no itumbe masi ya itumbe ni itumbe atyo kwa mwimi lo no kwenda ila wote ya mwimi yu athia kalichi you know wote sambe zizo you my komi twase nota na lotese manguku ila oisi akenyeji Icho chatumia ni specialize na mobile ume with ya mobile si umwe wakwanye bali tumbe kwa wese ana shilingi 10 ko ndo tesa matumi makuthi kwewa utesa matumi makuthi kwalikwa matwike tusito ulo no kwenda mauya nangi ona yuji yale kawe kuma kaswi cho yesawa ko with na ikolo kwenda yo muteyo mbese isu to no uthi mbese isu ni kwa na quality no ndo quality na you know future yako ya uimi wa nguku kana usiwa breeding uimiona ba emiona kwesela ndiasa kwesela we o kulechane kwa matumbi alangi mekwenda kuyithi anine kata mbene nguku kana ndo no kwenda miaka 5 yokete uyona labandini wa na ile brooding na ile twekwemba nebasa na ile twekwemba nebasa ni kwemba ndile twekwemba ngina kana matumbi alama ya kwenda still nguku quality ni thukumana muno na croilers ninzio kwa kichao ki otherwise kukwatwa ima wau timono wate vaccines ila wale tweni unanga nguko kwa in 5 years time na kwa God willing twathi utwendete I will retire from my job ikana nilike wethi nyosu nondo kwakwa niona wina faida muvya nondo wana na tuva Mutongo TV asante na kwa njia iwa moyo nondo kwa unena nenu ngainda mwathime amen ya athime Mutongo na Mutongo yende anambe na tuende ya ithia kamba kuthuthania ithia kwa ithie na ikana pa yatonekie tatiwe withe nitatongosia asante na indi mwenda musese ni kilungu cha wasia wa mwimi va Mutongo TV ngwatani wa mukamba umunthi ni twautethia muno wa mana ondo tona maundu ala tona kwika na kwika nthini wa uimi na indi twautavia ni chao kila kitumite utona kwetha utona specialize ngenda wesethia indi ni wa mana utona kwa kindu kimwe na kikwete mbesa nye ni tawa Steven Mwema vuni votu bika muthia chumwane chukite ni tukomani ova tunene maundu kivathukanio twithiane
wasia wa muimi.